Yes, Honorable Archana. Thank you What's so your much, point sir. of order? Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much. Sir, මේකේ තියෙනවා 27 8 sir. මම ඒක කියවන්නේ නැහැ. Sir, මං ගැන ඊයේ කතා කරලා තිබ්බා නිසාම් කාර්යප මන්දිරතුමා. I'll give you a minute, Honorable Member. Thank you, sir. நேற்றைய தினம் நிசாம் காரியப்பர் அவர்கள் நான் இந்த பாராளுமன்றத்தில் எங்களுடைய ஜனாதிபதி அவர்கள் உரையாற்றும் போது நித்திரை கொண்டது தொடர்பாக கதைக்கப்பட்டு என்னுடைய படமும் காட்டப்பட்டிருக்கு. நான் நித்திரை கொள்வதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது என்னுடைய பர்சனல் கண்டக்ட் சம்பந்தமாக விவரித்திருக்கிறார். உண்மையாகவே சார் நான் இந்த பட்ஜெட்டை நான் காலம் 9 மணிக்கு இந்த பட்ஜெட்டை முழுமையாக படித்திருந்தேன், ஃபுல்லாக படித்திருந்தேன். அக்குவர் ஆணிவராக என்னால் சொல்ல முடியும். அந்த கையடக்க தொலைபேசி கூடாக QR கோட்டை ஸ்கேன் பண்ணுவதன் மூலம் சுமார் 50 மொழிகளில் இந்த புனித அல் குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பை தரவிறக்கம் செய்து ஆன்லைனிலும் வாசிக்க முடியும். இதுதான் எங்களுடைய புனித அல் குர்ஆன். இதுதான் எமது சமயத்துக்குரிய புனித அல் குர்ஆன். இது பல லட்சங்கள் இந்த இலங்கையில் இருக்கும் பொழுது தற்பொழுது இதை இறக்குமதி செய்ய முடியாது. வந்தது ஹார்பரில் நிப்பாட்டி, அதாவது சுங்க திணைக்களத்தில் வைத்திருக்கின்றார்கள். இங்கு நாங்கள் டிஜிட்டல் சம்பந்தமாக பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம். டிஜிட்டல் கூடாக கிட்டத்தட்ட 50 மொழிகளில் ஸ்கேன் பண்ணினால் இதில் மொழிபெயர்ப்புகள் இதை தான் கிடைக்கும். அப்போ இங்கே உள்ள இளைஞர்கள் பார்க்கலாம், இங்கே உள்ள பல மொழிகளில் அதில் ஒரு மொழி தான் தமிழ் மொழி. அப்போ அந்த தமிழ் மொழிக்குரிய குர்ஆனை இங்கே இறக்குமதி பண்ணலான்னு சொல்லி கடந்த காலங்கள் அரசாங்கம் எடுத்த முடிவுகளை இந்த அரசாங்கம் செயல்படுத்த வேண்டுமா? ගරු අරුන් හේමචන්ද්‍ර නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා ඔබතුමාගේ කාරණය සඳහන් කරන්න. விசேடமாக இந்த விடயத்தில் வெளிவிவகார அமைச்சரின் ரீதியில் ஒரு சில விடயத்தை நான் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது. இந்த அல் குர்ஆன் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் தொடர்பாக அண்மையிலே அகில இலங்கை ஜமியத்துல் உலமாவின் செயலாளர் அவர்களது அந்த நேர்காணலை நீங்கள் கேட்டீர்கள் என்று சொன்னால் அதில் மிகவும் தெளிவாக அவர் விளக்கப்படுத்தியிருக்கின்றார். அதாவது இந்த குர்ஆனது மொழிபெயர்ப்பு விசேடமாக இந்த அடிக்குறிப்பு இல்லாமை சம்பந்தப்பட்ட விடயம் தொடர்பாக மிகவும் தெளிவாக அவர் அங்கே ගරු කුමාර ජයකොඩි ඇමතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් ලැබෙනවා. ගරු කතානායකතුමනි සමාවෙන්න සමාවෙන්න ගරු අර්චනා මන්ත්‍රීතුමනි අර මූලාසුරන මන්ත්‍රීතුමනි පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එකක්ද? මේ පොයින්ට් එක කියන්න යන්නේ මං අනිත් කට්ටිය වගේම 2.5 වැඩ කරන්නේ නැහැ. පොයින්ට් එක කියන්න යන්නේ. පොයින්ට් එක කියන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒක තමයි 92 2A එක්කෙනෙකුට පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් එක ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ නම කිව්වොත්. නැත්නම් ඇමති කෙනෙකුට ඉන්න පොඩ්ඩක් ඇමති කෙනෙකුට පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි නියෝගය ඇමති කෙනෙකුට පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ගන්න ඉඩ නැහැ. ඕගොල්ලෝ දීලා ඊට පස්සේ කියනවා නවත්තන්න කියලා. මාර වැඩක් නේ මේක. හිතවත් අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා අපිට ආව උපදෙස් දෙන්න වෙන් වෙනවද එකතු වෙනවද බෙදෙනවද කියන කාරණාව ගැන. අනේ එතුමාගේ සවිඥානාත්මක උපදෙස් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එකක් අපි කියන්නට ඕන. ඒකතු වීම සියල්ලක්ම අපි සිදු කරනවා දැවැන්ත ආකාරයට, නිසි ලෙසට, නිසි කලට, නිසි ආකාරයට අපි එකතු වෙනවා. හැබැයි එකතු වෙන්නේ V8 පර්මිට් එක දෙනවද? ඇමතිකම් කීයක් දෙනවද? නියෝජ්‍ය ඇමතිකම් කීයක් දෙනවද? කොහොමද ඇමතිකම් බෙදා හදාගන්නේ? කොහොමද සභාපතිකම් බෙදා හදාගන්නේ? ඒව මත නෙවෙයි සෞභාග්‍ය සම්පන්න රටක් නිර්මාණය කරලා. අවසාන වශයෙන් මට ඔබතුමාට කියන්න තියෙන්නේ අපි මෝටර රථ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ශ්‍රීරෝධ රථ ලයිසන් ලබා දෙන්නේ නැහැ විදේශිකයන්ට. දෙක අපි මේකේ මිල වැඩි කරන්න යනවා මම ඔබතුමාට කිව්ව විදියට. ඒ වගේම අපි ඉල්ලා හිටනවා ලංකාවට ඇවිල්ලා ශ්‍රීදුරු විදේශිකයන් වාහන හප්ප ගන්නවා කියන පණිවිඩය මම හිතන්නේ එච්චර හොඳ පණිවිඩයක් නෙමෙයි. මම හිතන්නේ තවමත් ගොඩක් විදේශිකයන් අපිට වඩා හොඳට වාහන එලවනවා ඒගොල්ලන්ගේ රටවල් වලදී. අපේ රටේ ඇත්තටම අපි තව ට්‍රැෆික් ඩිසිප්ලින් හදන්න ඕන. ඉතින් ඒ නිසා මට ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපේ තුන් දෙනා ගැන අපි බලා ගන්නම්. ඔයාලගේ 159 බලා ගන්නකෝ. අපි අපේ ගැන බලා ගන්නම්. අපි තේරෙනවා අපි තුන් දෙනා ගැන තමයි අමාරුව තියෙන්නේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. හරි බලාගමුකෝ. ගේන්නකෝ කැප් ටික. ගෙනාවට පස්සේ බලාගමුකෝ. මේ ආවෙන් පස්සේ ඊයේ ආවා.
අමාත්‍යංශයට. මගේ පෞද්ගලික ලේකම්කව මෙහෙම කට්ටියක් ඇවිල්ලා මගේ මොකටද? නෑ ඔබතුමාට ස්තුති කරලා යන්න. මං කෝ අපිට ස්තුති කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් වැඩේ හරිනේ ඒගොල්ලන්ට රස්තිය දුනවි යන්න කියන්නේ. එහෙමද? අධ්‍යක්ෂින් తీරානේ. හරි. හරි. හොඳට තියෙනවා මූණෙන් පේනවා. දැනුත් hina වෙලා ඉන්නේ. හරි. එතකොට කාලය අඩු නිසා වැඩි කතා බෑ. එතකොට ඊළඟට ඒගොල්ලෝ ආවා. ඔයගොල්ලෝ කිව්වට පිළිගන්න අර වෙනදා එනකොට තිබ්බ මැලවිලා තිබුණු මූණු hinaවෙන් පිරිලා ඒ අයගේ ජීවිතේ ස්තුති ගන්න ඇවිල්ලා වඳින්න හදනවා. මං කව වඳින්න එපා. ආයිබෝන් කියන්නේ. ඒ ඇති හොඳටම.